Mwaramutse bene data, Kristo Yesu nashimwe. Ni mwene so muvugabutumwa Ernest n'ubundi basuhuza. Turi mu cyumweru cyo gusenga, aho turi kwiga ijambo ryo kwikomeza ku Uwiteka Imana cyangwa se kumurindira. Tugiye kuganira rero ku ijambo rivuga ko kurindira Imana bisaba no kuyikomezaho. Turasoma muri Yakobo ibice 5 umurongo wa 18. Yakobo ibice 5 umurongo wa 18. Reka dusome mu izina rya Yesu. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turi kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ko gutegereza Imana cyangwa kuyirindira bisaba kuyikomezaho. Njya nibaza iyo Eliya asenga imvura ikabura, hari hashize imyaka 3 n'amezi 6 itagwa, gusenga kwa Eliya kukarangirira aho ngaho. Birashoboka se yenda ko Imana yari gukoresha ubundi buryo ikagusha imvura? Ariko muri iki gitondo ngamije kukubwira ko kongera gusenga kwa Eliya kwatumye imvura yongera kugwa. Kwikomeza ku Mana nshaka ko twiga muri iki gitondo ni ukwikomeza ku Mana kugamije kongera kugaruka imbere yayo. Dufite abantu benshi bagiye bahura n'Imana, ugasanga umuntu aravuga ngo Imana yangiriye neza, Imana yarantabaye, Imana yarampembuye. Ni byiza, turanabibona ibyo yagukoreye, ariko se muri iyi minsi ko waretse Imana? Iyo wize ijambo ry'Imana rya Yobu, amakuru ya Yobu muri Bibiliya mu gitabo cya Yobu, usanga ukuntu Yobu Imana yamugiriye neza, akaza guca mu bigeragezo, ibintu yari afite bikamushiraho, kugeza n'ubwo umugore nawe yagiye, Yobu agasigara wenyine akanarwara. Ariko ngo ntabwo yaretse Imana ye, kuko yarebye iby'isi byose akabona ari ubusa. Muri iki gitondo turagira ngo tuganire kuri iri jambo, aho Eliya yikomeje ku Mana mu gihugu. Dukeneye abantu bikomeza ku Mana. Umuntu akavuga ngo naho abantu bose bagaragara ko baretse Imana bakareka gukiranuka, nge nzaguma kuyikomezaho. Ibi bifasha mu kuyirindira. Iyo wikomeje ku Mana uboneramo ibyiza byinshi, bikwibagiza ibibazo ufite, bikakwibagiza guhangayika wari ufite. Ahubwo kwikomeza ku Mana no kuba inshuti nayo bigatuma Imana ikurindira mu bihe bidasanzwe urimo. Aha mu gihugu hari hari ukutubaha Imana. Ahabu yarateshutse ku byo yemereye Uwiteka Imana byo kwirinda no gukiranuka no kumwubaha. Ajya i Sidoni, akurayo Yezebeli aramuzana, ariko Yezebeli azana n'ibigirwamana. Aca gusenga mu gihugu, kandi cyari igihugu gisenga, ubwami busenga. Abahanuzi baricwa, abandi bajya kwihisha bahishwe na Obadiya, ibyo turabizi. Abahanuzi bake basigaye bakajya barira ku meza ya Yezebeli, bagahanura uko ashaka. Ariko Eliya w'itishubi, umusuhuke, Bibiliya itubwira ko yari yarikomeje ku Mana ku rwego ruri hejuru, afite uko avugana na Imana ikamenya ko ari wuvuze, agasenga Imana ikamwumvira. Arebye ibintu biri mu gihugu, atwara imvura, arategeka, aravuga ngo atwaye imvura. Hashira imyaka 3 n'amezi 6 imvura itagwa. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo yarongeye arasenga. Arongera arasenga ngo ijuru ryongera kugusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Muri iki gitondo rero kurindira Imana kwawe bigomba kujyana no kuyikomezaho. Kwikomeza ku Mana bigomba kujyana no kongera kuyubaha, kongera kuyishimira ibyo yagukoreye, ariko kandi ukongera no gusenga. Ukongera gusenga, kuko iyo umuntu yongeye gusenga bituma yisubiramo, akavuga ngo ubundi mpagaze he, ngendana n'Imana gute? Mukongera gusenga harimo kongera kwihana, harimo kongera gusana igicaniro, kuko Eliya nawe yongeye gusana igicaniro cyari cyarabaye umusaka. Tamba igitambo cy'imiryango 12 y'Abisiraheli, ukongera ugasaba Imana imbabazi, ukareba aho wateshutse, ukivugurura ku myitwarire mibi ufite idahesheje Imana icyubahiro. Kongera gusenga rero ni uburyo bwo kurwana n'intambara. Kongera gusenga ni uburyo
bwo kunaniza abadayimoni n'imyuka mibi. Kongera gusenga ni uburyo bwo kugera ku bisubizo n'amasezerano. Kongera gusenga ni uburyo bwo kubona igitangaza kigari kandi cyagutse cyari cyarananiranye. Tekereza nawe abantu bamaze imyaka 3 n'amezi 6 batabona imvura n'ikime cyaragiye. Byari bikomeye mu gihe twebwe impeshyi imara amezi 3, ugasanga abantu baravuga ngo imvura, izuba ritumereye nabi, ubushyuhe buratwishe, ugasanga ibyatsi byarumye. Tekereza noneho imyaka 3. Byari ngombwa ko habaho kongera gusenga kugira ngo iyi mvura iboneke. Ndagushimiye wowe wakurikira ijambo ry'Imana ry'umutsima buri munsi ry'iminota 10. Birashoboka nawe ko hari ibintu bikomeye byakubayeho, hakaba hari ikidasanzwe gikomeye, ukaba hari igitangaza gikomeye udaheruka cyangwa wifuza, ukaba ukeneye kongera gusenga. Tugiye kongera dusenge rero, bahafi dusenga Imana, twereke Imana icyo kintu. Birashoboka ko ukeneye igitangaza. Tujya tubwira abantu igitangaza kivuga, kivugira. Uzi ko Imana igikorera umuntu igitangaza kivugira. Abantu bakubona ntibirirwe bakenera kubaza ko uri umukire, abantu bakubona ntibirirwe bakenera kubaza ko uri umuyobozi, abantu bakubona ntibakenere kwirirwa bakubaza ko wakize. Imana ikagukiza indwara ku buryo abantu babona ko wakize nubwo bari bazi ko warwaye. Wari uzi ko imvura yawe imaze igihe kinini itagwa, muri iki gitondo Imana yakongera ikayimanura, umutima wawe ukaruhuka. Ntabwo nzi ikiguteye kubyuka ushaka gusenga muri iki gitondo, ariko fatanya natwe dusenga Imana. Twereke Imana iki gitondo, twereke Imana uyu munsi, twereke Imana umugoroba, tubwire Uwiteka Imana ize kugutabara. Reka dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ifite imbaraga. Tubonye ko kugutegereza bisaba kukwikomezaho, kandi kukwikomezaho ni ugukiranuka. Sengeye umuntu wumvishira ijambo iki cyigisho akibonaho gukiranirwa uko ariko kose, umwambika imbaraga zo kwezwa, umubabarira, umutunganye. Kandi sengeye umuntu wumvishira ijambo afite umusozi, ikibazo cyamubereye umusozi kikaba ikigeragezo, musukeho imbaraga zo gutabarwa. Ijuru nirimwibuke, ijuru nirimuhembure, ongera ugusha imvura mu buzima bwe, ugusha imvura yo gusubizwa. Niba ari uburwayi nibukire mu izina rya Yesu Kristo. Niba ari ideni n'umutabare, agira imikorere, agira umugisha, ryishyure. Umutabare, umurengere, umubere ingabo n'umutabazi. Turagushimiye, tuboneho gusengera uyu munsi, utubere umunsi w'umugisha. Abantu bahinge beza, abantu borore, abantu bakora akazi. Twirukanye umwuka w'impanuka, twirukanye umwuka ubuza umutekano, ingendo zikorwe, vugabutumwa rikorwe. Turagushimiye, ugere ku bana bagiye ku mashuri, abitegura ibizami bya leta, ugere mu mitwe yabo bahe kwiga bafate kandi uzabahe gutsinda. Turasenza abafite ingendo zitandukanye bazava ku mashuri, uzabarengere. Kuri uyu wa 4 turasenze kugira ngo wongere kutugarukaho, kubwo kukwikomezaho mu ijambo rya buri munsi, twongerera imbaraga n'amavuta. Turagushimiye ko wumvishe gusenga kwacu kandi ukaburengeye abantu bawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Yesu urakoze. Amen.